Za ovaj CD smo pošteno gledoci pripremili još jedan samo reporterski prilog da vidimo kako narod živi, o čemu razmišlja, šta narod zna i ciju i halocentralnih odjeva. Dakle, ko zna koji put, vodi se, vrlo zanimljiva priča, vodi se javna rasprava kojom trasom će ići koridor 5C kraj Mostara. Prva varijanta je bila kroz polje, vinograde, malo polje Kosor, dolinom Bune, kroz ono malo plodne zemlje. A druga varijanta preko Podverežja, brdima iznad Mostara, pa se spusti iza Bune. I ta varijanta ima mane jer se stari sjećaju da je u toku izgradnje puta za Podverežje i za Nevesinje, tamo negdje 60. godina i za Gacko, prekinuto nekoliko velikih izvora vode. Može li se nabasati na podzemne rezervoare Bune izvora, pa čak i njen izvor prekinuti ili smanjiti. Sada opet varijanta kroz polje, kraj pruge za Ploče. Ima li tu politike? Skreće li neko namjerno trasu da nekome napakosti nacionalno ili inženjere briga i za počitelji za blagaj? Ne kriju ni političari svoje namjere, sve otvorenije govore o trasama, transverzalama. Samo što neke ne grade, a neke tako krivo usmjeravaju, neke prekidaju. U državnom parlamentu, to je zanimljivu inicijativu za promjenu trase, podnijela je Aleksandra Pandurević, zabrinuta da bi srpski povratnici opet mogli otići ovaj put zbog puta koji bi im prošao kroz kuće i kroz njive. Imam ja! Vidite da ima ljudi. A ja ću ti kažem! Pa dozvolite onda ti ljudi. Rećeš, imaš krivu. Ja me molio, slušajte narode! Ja bi te molio odavde! Da fino kažeš ovom narodu ovdje! Šta je pozitivno za ovaj narod? Mi nemamo više stari! Šuti kad ja govorim! Biseri Evrope, Buna i Bunica, najbogatije čuveno poljoprivredno malo polje, samo su neki od dijelova Južnog Mostara koje bi trasa autoputa 5C uništila. Sada kad ovaj autoput nas presječe, nas je uništio, znači. Sve je nas završio. Isto ko da nas je pobio. Ona je sigurno najpovoljnija i oko 200 miliona jeftinija od ove koje se pominje obroncima Veleža. Što se tiče ostalih elemenata, ona je danas jedina moguća. I mi sad postavljamo samo jedno pitanje. Hoćemo li iskoristiti jedinu moguću opciju ili ćemo sve zaustaviti? Puno je ovdje ljudi prošlo Bunu i Bunicu i mi nikad nećemo dopustiti da se neko predaje u naše ime. Javna prezentacija trase autoputa 5C prema kojoj će se, kako su kazali predstavnici autocesta, morati ukloniti minimalan broj objekata, kod okupljenih mještana izazvala je burne i oštre reakcije, koji za sve krive političke kombinatorike vlasti. Jedna od posljedica stanja države, kada je vode bahat Srbin, vješto nezadovoljan Hrvat i u pogrešno ubijeđen Bošnjak. Vidim jednu grupu ljudi koja stvarno ima problem, jer preko njegovog prolazi trasa. To je sasvim opravdano da čovjek pokušava da to izbjegne. Vidim drugu grupu ljudi koja šuti, kojoj je ova vizualizacija jasno pokazala da su minimalna oštećenja i minimalno uklanjanje objekata. I vidim treću grupu ljudi kojima je sve jedno da ide i 2 kilometra odavde, oni bi došli da kažu mi nećemo tuda. Samim prolaskom kroz malo polje, trasa koja je položena van standarda za projektiranje puteva uništava život 84 domaćinstva. Zbog toga je jako bitno da se reagira i da se spriječi ovako nestručno i suviše ispolitizirano projektiranje i polaganje trase. Što se nas tiče malog polja, Kosora i ovo i ostalog stanovništva, kad nas pobiju, tada će provući put. Predstavljena prezentacija trase autoputa 5C koja dolazi brdom, spušta se u kotlinu, uništava sva prirodna bogatstva iste, te se ponovo vraća na brdo, totalno i neprihvatljiva. Ali, kako kažu mještani lokalnih zajednica, vlasti se oglušuju na njihove zahtjeve. Ovo je življavanje. Pogledajte samo šta radite bez potrebe ikakve. Nama se sprema novo očišćenje i da selimo. Priča o prosperitetu koje će nam donijeti autoput može biti održiva isključivo ako taj autoput bude vodio računa o onome što uništava. Jer ova trasa je malo skuplja od druge trase, to opravdavaju nekih 200 miliona koliko sam čula. Međutim, nemjerljivo je ono što ćemo izgubiti za budućnost. Šta pozitivno donosi se za ovu lokalnu zajednicu, a ne samo na način kako nešto ne može
ovo je ipak državni projekat, projekat koji bi sigurno donio prosperitet ovom kraju, ali evo, ja sam dio ovog naroda, ja poštijem volju ovog naroda i jasna mi je poruka i večeras i meni i drugim predstavnicima političkih stranaka šta ovaj narod želi, da li će imati volje i snage da se izbore za to. Ovo je izuzetno ozbiljna situacija i mi od ovoga nećemo odustati, borit ćemo se do Strasbura ako treba. Najburnije reakcije predstavnika vlasti izazvao je zaposlenik autocesta Senad Šarić, koji je kazao da je prikazano rješenje slično jednom od prvih 12 rješenja koja su urađena, ali je istakao da, iako to vlasti poriču, ovaj projekat itekako ugrožava život mještana raznim klizištima i negativnim ekološkim uticajima. Nijedan metar koridora do sad na 100 km nije napravljen da nije prije toga obezbijeđena pravična naknada za one koji preko čijeg zemljišta ili objekta to prolazi. Nas ne interesuje novac, nas interesuje da se naša zemlja ne dira. Šarić je kazao kako je ovu, kao i sve druge trase, povlačio isti projektant, Stjepan Kralj. 1000 je ovdje projektanata i sve, a da istresete čitavu Hercegovinu, sve Srbe, sve Bošnjake i sve Hrvate, nećete naći kompetentnog osobu koja može biti glavni i odgovorni projektant autoceste. Što će reći, oko autoputa treba da devri struka, da se politika totalno isključi. Lokalni stanovnici su u nedoumici, jer im nikada nije objašnjeno šta se desilo sa, kako kažu, boljim i kvalitetnim rješenjem iz 2011. godine, jer se sve očito radi daleko od očiju javnosti. Možete li vi objećati ovim ljudima koji su glasali za vas da vaša stranka neće podići ruku? Uz mještane je i mostarski SDP, koji su u svom saopćenju kazali kako ne postoji ni jedan opravdan razlog za neusvajanje projekta iz 2011. godine. Trasa koja je bila nadomak usvajanja, koja je išla ispod Podveležja, iznad Blagaja, je daleko bolje rješenje, a ova trasa je očito iz nekih politikanskih i ličnih interesa došla na red. Imao informaciju da je HDZ bio protiv toga, nakon toga je rečeno da nije HDZ već SDA. Okupljeni mještani smatraju da su, iako se radi samo o prezentaciji, dovedeni pred svršen čin, jer se njih očito ništa ne pita, ali su i odlučni i poručuju da od svoje borbe neće odustati, te da će pristati samo na neki drugi, kvalitetniji projekat. Ovaj put po raspoloženju građana Malog Polja, Blagaja, Kočina, Ortješa neće proći ovdje.